Nova emisija u programu Radio Gračanice. Da li ste se ikada zapitali kako je nastalo ime vaše mjesne zajednice? O legendama, mitovima, ali i činjenicama nastanka imena naših sela slušat ćemo svakog ponedjeljka od 11 sati i 15 minuta. Sa vama Elma Čajić i Edin Šaković. Gračanički imeni. Dragi slušatelji i slušateljke, srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Elma Čajić, a u programu Radio Gračanice svakog ponedjeljka donosimo kratku priču o mjesnim zajednicama, gračaničkim selima i nastanku njihovih imena. Priče za vas priprema historičar Edin Šaković, a mjesne zajednice koje danas istražujemo su Orahovica i Rašteva. Gračanički imeni. Naselje Gornja Orahovica se prostire na brdskom, odnosno brežuljkastom terenu na području kontakta između manjih planinskih masiva Trebave i Ratiša, odnosno na južnim padinama, terasama i zaravnima brdskog lanca koji čine vododijelnicu slivova Spreče i Tinje. Prirodno-geografski uvjeti šireg područja Gornje Orahovice mogu se označiti dosta povoljnim za život ljudi, tako da nimalo ne iznenađuje podatak da je ovaj kraj bio naseljen još u prahistorijskom razdoblju. Naselje pod imenom Orahovica formiralo se tokom bosanskog srednjovjekovlja i ottada se kontinuirano razvija sve do današnjih dana. Vremenom ljudi su sa brdskog terena silazili ka obodu širokog i plodnog Sprečanskog polja, gdje se formiralo novo naselje, današnja Donja Orahovica. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Donjoj Orahovici živi 3966 stanovnika, a u okviru mjesne zajednice Orahovica Donja nalaze se sljedeća naselja: Dom, Kamenica Bajići, Rijeka, Makovci i Turkovići. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Gornjoj Orahovici živi 1771 stanovnik. U okviru mjesne zajednice Orahovica Gornja nalaze se sljedeća naselja: Đafići, Husičići, Birkovac, Ajkići, Avdići, Dobrinići, Bara Đurđuša, Mujići, Džinići, Mehići, Gazibegovići, Brđani i Manovići. Gračanički imeni. O nastanku Orahovice i nastanku imena Orahovica govori historičar Edin Šaković. Današnja sela Gornja i Donja Orahovica su gotovo do sredine 20. stoljeća činili jedinstveno naselje po imenu Orahovica. To naselje je srednjovjekovne starosti i spominje se još u prvim osmanskim popisnim defterima iz 16. stoljeća. Orahovica je predstavljala jednu veliku i prostranu seosku općinu, a ime je dobila po fitonimu orah, odnosno nekadašnjim šumama divljeg oraha, kakve nisu bile rijetkost u našim krajevima. Toponimi i ojkonimi, dakle imena mjesta i naselja poput Orahovice, Orahovca, Orahova, Orašja, Oravca i tako dalje, sama riječ je izvedena iz indoevropskog, odnosno baltoslavenskog korijena reh, iz kojeg je izveden i slavenski glagol riješiti. Dakle, u konkretnom slučaju značenje je bilo plod koji je trebalo orješiti, dakle, njegove kore, što će reći tući i oljuštiti. Eto, to je na neki način porijeklo i ovog današnjeg naziva naselja Orahovica. Nova emisija u programu Radio Gračanice. Da li ste se ikada zapitali kako je nastalo ime vaše mjesne zajednice? O legendama, mitovima, ali i činjenicama nastanka imena naših sela slušat ćemo svakog ponedjeljka od 11 sati i 15 minuta. Sa vama Elma Čajić i Edin Šaković. Gračanički imeni. Naselje Rašteva je smješteno na obroncima planine Ratiš, na tromeđi Gračanice, Srebrenika i Lukavca i spada u najudaljeniju mjesnu zajednicu od centra Gračanice. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Rašljevi živi 691 stanovnik. Rašteva graniči sa mjesnim zajednicama Miričina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Maranjci i Seona. Zaseoci koji čine mjesnu zajednicu Rašteva su Mehići, Mahala, Brdo, Omerbašići i Osmanovići. Gračanički imeni. O nastanku Rašteve i nastanku imena Rašteva govori historičar Edin Šaković. Nije poznato kada je Rašteva nastala. Na užem području sela nisu zabilježeni arheološki nalazi niti spomenici koji bi upućivali na starija povijesna razdoblja.
U najstarijim osmanskim popisnim defterima iz 16. stoljeća nema spomena naselja po ovom imenu, ono se spominje tek u kasnijim izvorima. Zanimljivo je da se u austrougarskim dokumentima i na topografskim kartama Rašlje, dakle koji su nastajale krajem 19. vijeka, Rašljeva spominje kao Rašljevo ili Rašljevac. Prema popisu stanovništva iz 1895. godine to selo, relativno manje selo, dakle, sastojalo se iz 3 mahale, Baraković Brdo, Rašljevac Gornji i Rašljevac Donji. Ne znamo kako je i od čega selo dobilo ime. U obzir možda dolazi riječ rašak, što je jedan od naziva alatke koja se koristi za kupljanje pokošene trave i sjena, također jedne sprave za pređu, ali isto tako, možda i vjerovatnije, ima ta riječ, dakle ovaj toponim ima veze sa staroslavijenskim pridjevom rah, odnosno rahao ili rahlo, u kojem se značajnom koristi, pa recimo izraz rahla zemlja je označavana za rastresito, za obradu pogodno tlo. Gračanički imenik. Zahvaljujemo se našim partnerima, firmama koje imaju ugovor sa Radio Gračanicom i registrovane su u navedenim mjesnim zajednicama, te su iste i sponzori današnje emisije Gračanički imenik. Ukoliko i vi želite biti sponzor emisije i postati naš partner, javite se u marketing službu Radio Gračanice. Gračanički imenik. Dragi slušatelji i slušateljke, bila je ovo 12. emisija iz ciklusa emisija o nastanku imena naših sela. Nadam se da ste uživali i nešto novo naučili. Naredna emisija donosi priču o mjesnim zajednicama Lendići i Trnovci. Zahvaljujem se historičaru Edinu Šakoviću i tonskom realizatoru Irfanu Izeroskom. Emisiju za vas uredila i vodila Elma Čajić. Istu možete poslušati na našoj web i Facebook stranici. Do sljedećeg ponedjeljka šaljemo vam pozdrave.